Wala akong pinirman. Yan ang meging pasyag ng Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Dikil king pangalagyan ng kayang lagyu, king listahan na rin principal authors ng House Bill 6875 o ang Anti-Terrorism Act of 2020. Bibigla ko sila lagyu ko as co-author. So mag-co-author ka, kailangan mapapirma kang co-authorship ng principal author. Kanya may bigla ako at ilagyu ko. Nga na pang Gonzales, pela ko na niya kanuing kayang lagyu king authors list ning may sabing panukala na mipasar na king third and final reading ning Congress anyang bengi ning June 3. Sabi ko lang ko yung lagyu ko Ken. Bilang ko yung lagyu ko ka rin, officially nandin. Keng report na pepaluwal ng CLTV News anyang Miyerkules. Mayakiting lagyo ng Gonzales king listahan na ring principal authors ning HB 6875 keng official copy niti ang maka-upload keng website ning House of Representatives. At sumo naman keni ing lagyo ng Pampanga 4th District Representative Rimpi Bondoc. Pero bandang alas 12:30 ning kapitangang bengi ning June 4, sinilip ning CLTV News ing kopya ning panukala king HOR website at keti may yakit pin na ala na yung lagyo ng Gonzales kabang atsu pamurin i Bondoc king authors list. Pamaglino na pang Gonzales. Kanumig boto king anti-terror bill pablasang yaing presiding officer king session. Kaya kung may preside king session, isang presiding officer ka, kaya magyari magboto. Alaya naman kanong idea i Gonzales at mi payabe yung lagyo na king listahan da ring author ning bill. Bakit kaya miyabe po yung lagyo ka rin ng koretang aliwa at nanong kayang ko kaya idea ka rin no makanano actually value yan eh. Hindi man talaga nakal po ati ka so naliwang committee. Bukod kang Gonzales, ala na mo naman king listahan da ring principal authors ning anti-terrorism bill, the Representative Rufy Biazon, Evelina Escudero, Lauren Ligarda, Shari Antan, Julian Baronda, Onyx Crisologo, Marife Abunda at Michael Gorriqueta. Meg-withdraw yung sponsorship i Biazon king may sabing panukala at kinontra mo naman king pangapasar niti. Iligarda naman, sinabi na king tweet na ebitasang megpirmang co-author form king anti-terror bill at mimiyaya naman kanong no vote para Kenny. Kabang i Representative Vilma Santos Recto, sinabi mo naman na kanu principal author king may sabing bill pero migboto yang yes with reservations base king post ning anak ng Luis Manzano. As of 1:12 p.m. nganing June 4 at chupamurin ing lagyo ng Santos Recto king authors list ning anti-terror bill. Justin Dizon, CLTV News.